Welkom guys bij nog een episode van The Reality of the Christian Brothers. Ons het 'n nuwe gas die week, Fanny Perel. Sy is betrokke in radio. Sy is 'n radiopresenter by Radio KC. Sy is ons jeugleier hier by Connect Kerk. En man, Kopan. Dankie dat jy gekom het, Leer. Ons weet jy het ook 'n besige skedule. Baie groot naam. Groot naam, ja. Hoe gaan het? Dat gaan baie goed en met julle? Het gaan goed, dankie. Met jou kant? Ja, nee, kan niet klaar nie. Okay. Je weet hoe werkt dit podcast. Als je een podcast is, een normal YouTube video. So, oké, mijn eerste vraag is: als jij een Bijbelvers kan quote, if you can quote a Bible verse, in the scripture in the Bible, you can quote to encourage someone to take that walk of faith and come to the altar. What would that scripture be? What would your scripture be for that person? Very simple. Romans 12 verse 1 to 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Basically, what I would say is, be an outsider, not a bystander. Do not conform to this world, but renew your mind. For baie mense is verlore in die wêreld, in die lewe van die wêreld. So, kom na vore, renew your mind. Ja, mooi gedaan, mooi. Die ding nou by my is, daar is mense aan buite, jong mense wat met doubt deel, soos hulle vrees dinge, earthly things, soos mense nou kan sê. Soos as jy advice kan gee, biblical advice, as daar vers is in die Bybel, wat sal dit wees? Doubt is deel van suffering ook, nee. So I would say suffering produces perseverance, character, and character hope. So if you have hope, there's no space for doubt. So yeah, you have to suffer in order to persevere, in order to build your character, and in order to have hope. So I would say persevere, stand stick, die alles. Oh, hoor je dat? Jo. Hij was op mij. Het kan Engels komen, So, my next question is: you have this friend. You are on the right path. But you have this friend that you are trying to get on this path of following and believing, but they just deny it the whole time. You bring it up in a conversation, they cut you short. You invite them to youth, invite them to church, but they have this excuse of, I can't, or I don't want to. How do you then handle that situation? Like I've always been, being a demonstrator of Christ and not a defender of the word. Yes, I defend the word, but with my demonstration, in action. So eventually they will be like, hoe krijg je de reg om te smile via alles? Zeg net die sus. So, hulle weet al klaar. My vriende allemaal weet al klaar. As hulle advies by my soek, sy gaan Jesus hoor. So, simple, being a demonstrator of Christ and not a defender. Because demonstrating is better than defending. To set an example. So you set an example. Yeah, like Jesus set an example for us. Setting an example. So eventually they will turn. Remember, people always look at not what you say, but they look at what you do. What you do, yes. So daar's baie woorde in aksie as wat sy nou woorde fisies gaan sê. Want het kan maklik wees om te sê, jy moet kerk toe kom, jy moet kerk toe kom. Maar as jy nie by is, jy gaan kerk toe, dan wat baat het. Come now. Ja. Kijk eens, dus ik is aan het op raad nou, in een week. Ik is nou bij een plek waar geen Christianity of mensen wat bij God is, om mij is. So het is nou 'n groot
kry nou sê 'n groot adjustment van my. Okay. So, dis nou net advies van my en vir iemand na buite, né? Hoe moet ek in daai environment wees? Moet ek myself 'n klein bietjie afbring omdat ek nou die woord ken en ek is nou tussen sulke mense hier buite, né? Wat die woord ken en wat die daai lewe wat ek nou op as op die pad wat ek nou is. Moet ek myself minimize om met hulle 'n conversation te kan hê, van ek moet saam hulle 'n conversation met die pad wat ek ook nou op is. Moet ek dit doen? Of moet ek nog altyd hoog bly of altyd? Never minimize yourself. Your value does not decrease based on someone or people's inability to see your worth. Ja. But then again, like I said, be a demonstrator. It's impossible, inevitable for them not to see you, not to see your light. In sulke spaces dan is dat donkerder. Ja. Nou as jy die lig is, obviously gaan hulle jou sien. So just be the light. In order to bring souls and in order to make disciples, you don't have to always talk. Jesus was in spaces and places where he didn't have to talk. He just did. Oh, net goosebumps. Ja, dat gaat op. Yeah. Okay, so my next question is, who influenced you the most in your faith? What helped you stay faithful? Okay. Knowing things get tough and you hit rock bottom, how do you stay faithful? I don't think it's a who, it's a what. So what happened in my life? Is onmoontlik vir my om te sien dat dit was nie die hand van die Here nie. Van wat ek deurgemaak het, julle sal eers nou sien deur die smile, ek was al weer sulke dinge. Ek het geparty met gangsters. Ek het, ja guys, daar was tye nagte wat ek alleen geloop het. Ek kan soveel dinge oorgekom het. But I didn't, it's like, they didn't see me. Ek was al geroep al deur iemand wat baie van sy slagoffers doodmaak en seermaak. Ek was die enigste een wat like, sonder merk uitgestap het uit daardie robbery uit. So, dit is inevitable vir my gewees om te sien dat nee, dat moet die hand van die Here is van wat anders. En daar was ook 'n tyd waar ek gesien het, letterlik gesien het die lig vir my skyn. As ook wat vir my aangemoedig het in my geloof was, ek het vrae. Ek hou van vrae. If you do not ask questions, you will be lost and you will never know. So ask questions, even if it is to God, because He loves it when you ask Him questions. And He will give you the answer. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and He will open. So ek het vrae gevra soos niks hier. Ja, iemand van myself. Ek het vir my geself gevra en sien jy jouself in die posisie wat jy nou is. Sien jy jouself so in 'n lig. Sien jy jouself nog altyd party, nog altyd drink. Is dit mooi vir 'n meisie? Terwyl Proverbs, ek sien hier die Bybel is open Proverbs. Wys my, okay, you have to be okay. And I think that is what the Lord has planned for me, to be the light, to follow Him. Ja. Nou, kan soos ek nog 'n vraag, of wag, kom ek gaan voort. Hoe het jou journey begin met Christ? With my journey, Ja. met Christ. Sure, ja, ek het my hele testimonie sien. Okay. Anders sit ons vir 'n hele dag in die Anyway, ja, my journey het eintlik begin toe ek my eerste ontmoeting met die Here gehad het. En soos ek nog genoem het met die vryelle, ek het die lig gesien. I saw the light in a place, in a road where there was only darkness. I was surrounded with darkness, literal darkness. The street lights, it was af.
So ek het letterlik voor my gesien lig. Ek het aan my oom toe gegaan. Ek het besef, het ek nog blind geword of wat het gebeur? And then I asked questions. And then eventually God met me again. He met me over and over after that. Eventually I had to say, Jesus, I hear you. Ek sien jou en ek gaan vir jou volg. Yes. I'm here and I want to start. I want to be better. I want to live for you. Because you were the one who died on the cross for my sins. You don't see me like people see me. And yeah, you see me as this great masterpiece. You love me. Even though I have sinned against you, even though I still sin against you, you still forgive me, you still love me, you don't judge me. But you will eventually. But all I want to hear is, well done, the end. Couldn't full stop. I would say my name though. Yeah. Okay. My question is, what is the things that we as a youth, we as young people struggle with when coming to God or when wanting to come to God? Okay, daar is baie goedjies nee, but this is unopinionated and I'm only gonna mention one. Vandaag is een baie lang lys. But the most common one is identity. Yeah. They don't know who they are, so they will never know who made them. So in order for them to believe that there is a God that created you, you need to know who you are. Because if you don't know where you come from, then how do you know who you are? So identity. Is dat vraag voor jou? Hij was Maar gesoek? Kijk zo. Ons praat nou van partners. Sê maar, hoe sal jy sê ek kan iemand vat wat besig is nou om na Christus toe te kom? Is dit 'n goeie ding vir my wat klaar by Christus is, dat ek so 'n persoon vat, of moet ek iemand vat wat al klaar op die pad is? En dan kom ek met waar mense sê die donkerte gaan dit terugbring. Moet jy by donker mense wees wat jy op die pad is. Dink jy is 'n goeie ding of is dit 'n slegte ding? Okay, jy sê partners. Ja. Het jy gesê wat al besig is om op die pad te kom? Ja, ons is saam, maar die partner is nog op die pad. Nog op die pad of op die pad? Hy is nog op die pad, hy wil op die pad kom, Wow. maar struggle nog. Okay, ek wil net begin met, where there's a will, there's a way. So if the will is strong enough, then the partner will have been here already. 1 Corinthians sê, daar eens, ons kyk na kyk. Do not partner with unbelievers. What does righteousness have to do with wickedness? What does light have to do with darkness? En baie kere as ons own experience ook, ons sal nooit oor die weg kom nie. Van wat doen swart met wit? What is down to discuss? Either the white will lead you or the black will take you. So, die woord sê self, Paul sê self, do not partner with unbelievers. Then again, God is the perfecter and the finisher of faith. So, trust in Him. En wat ek ook vir jou wil sê nou, is moet jouself in 'n posisie sit waar jou geloof getoets word nie. En dan vra jy vir die Here, maar Here, hoe kom gebeur dit? Want jy het jouself daar gesit. At the end of the day, God is the finisher and the perfecter of faith, yes. He will put you in something, but He will never put you in something that He knows you can't handle. He will never promote you to your level of incompetence. So,
Hoe kan het zijn jouzelf daar en iemand kwijt daar? Yeah, but then again, where there's a wall, there's a way. So if your partner has a wall and she wants to come to the light, then there's a strong possibility that yes, you can work through it. And you are the man. That's also advantage. That's an advantage. Lead him into the right path. But as a lady, I firmly believe what Paul says: do not pay with unbelievers. Same with friends. Do not pay with unbelievers, because what does righteousness have to do with wickedness? Lekker wat spreek ga julle anyway uit. Steve van my friends. Ja. Yes. So die vraag is een beetje meer persoonlijk, maar niet persoonlijk. Toen jij jonger was, in die jeugd, toen jij jeugd begin lopen, toen was daar obviously leiders bovenkant jou. Zal je zeggen, je hebt jezelf ook gezien als iemand wat een jeugd kan leiden, als een jeugdleider? Kan ik zeggen, worthy enough to lead people and to see yourself as a leader, so that other people can also see yourself as a leader? No, I did not see myself as a leader. I didn't even see myself as a worthy. Ik heb bijna lager dan van mezelf. Ik was zo in het donker hoekje dat ik het gehaat om hier te komen. Ik het gehaat om kerk te komen. En daar heb ik het in de jeugd. I wouldn't say that the leadership wasn't right. I would say that they focused on the people who were already in the light. So, hoe meer ik gekomen heb, hoe meer was ik teruggedrukt in die hoek. En ik heb nooit eens gedink ik kon praten, die mensen. Ik was on mute. I was on mute. That's what God does. Yo, ik heb nooit geweet, ik kan zo mooi Engels praten, Frans praten. But he placed me in a place where my job was to talk in the radio station. En ik was gedreigd om te praten. And I didn't know what he was doing, but now I know. Hy het my getrain om hier vandag saam julle te sit. Om sy woord te bedien. Hy het net geweet wat hy doen. He has a plan for you. And like I said, he's the refiner, the perfecter and the finisher of your faith. And also, my failures in my life, he allowed the failures to happen because he was busy making me into what I am today. So because of my failures and because of him carrying me through it, I now am a leader. I am now, I'm carrying the like us. Ik kan praten, daar is Christo van alles. Okay. Is daar een vers in die Bybel wat vir jou uitstaan en wat jy in jou alledaagse lewe kan toepas, ja? En as jy daai vers vir my kan jy in diepte gaan vir iemand net explain. Ja, okay. Die vers is ook in Proverbs 4 verse 23. That is, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Like I said, be a demonstrator and not a defender. So, in order for you to be a demonstrator, in order for you to show yourself approved, to show the love, to demonstrate Christ, you need to guard your heart. You would next You need to guard your heart. Het jy al gehoor, die persoon sy hart is ijskoud. Ja. So voor het ijskoud raak,
moet jy het protect. Van die woord self sê die Here sê self in Proverbs dat you have to guard your heart for everything you do flows from it. As iemand iets koud doen aan iemand, sy hoor sê maar, die persoon sê hart is koud, die persoon sê hart is van stone gemaakt. So dat is wat hy bedoel, like you have to protect your heart. Daar is like moenie enige iemand inlaat nie. He is woke, discern. So you, Lawan sê altyd die ding, you owe them love, not excess. So imagine you owe them love, not excess. So imagine gewoon dat jy gedink verkeerde persoon excess. Wat gaan gebeur as jou haartjie breek? Hoe kan jy die haartjie? Because everything you do flows from it, you have to guard it. Ik love aan het. Zou ik zeggen van mijn wit love? Wat is dat dan? Wat geloof ze? Dat is niet oké. Maybe. Dat is niet oké. Oh. Nee, ik moet nog steeds. Teka, may kasi tiro to spear. Ja, je mag maar met die ogen. Yes, I So die vraag is niet based op obedience. Okay. So was this the road you are walking? Is it plain just being obedient? And how do you stay obedient towards the word of God? Because many of us are struggling with obedience, and we know that obedience is better than sacrifice. Oh yeah, So, we all are struggling. Yes. Because you have to go against your will. Yes. En ons weet die wil is vijs elke van So your will is basically a desire. So obedience, we all struggle with obedience. But then again, how I stay obedient is that I love God. I come to love God. And loving God to a point where my desire or my will to sin, my will to go according to my will fades. Because at the end of the day, when you love God, you will love what He wants. You will love His will. As jy ooit in 'n verhouding en dan het jy jouself teruggesit in order vir die persoon om happy te wees. Yes. Dis dieselfde met 'n verhouding. It goes both sides. He loves you, He forgives you, yes. There's grace. But then again, obedience is better than sacrifice. So for you to sacrifice your will and be obedient towards God shows yourself approved. And yeah. Basically that. What does it mean? How do you stay obedient? Oh, how do I stay obedient? Ek kan sê my love of God has grown so much that my desire to sin fades. Ik wil bij jou, maar van mij helpen voor mij. Ik maak een mensen echt. Ja, maar die afloop Leon, wat is een common misconception wat hulle het van Christianity vandag? Oh, ek is baie kwaad oor die topic, guys. Ek is so kwaad vir mense wat die naam van die Here of die kerk misrepresent. So een miskonsepsie wat ek het is dat julle is heilig. Yes, our God is holy. The one who made us is holy. We are striving towards holiness, but we are not perfect. Ons almal is sinners, ons almal maak foute. But as jy nou net een foutjie doen, jy maak 'n voorbeeld. Jy laat val die Bybel.
Kun je kijken voor het van Ja. Ons samen maak fout at the end of the day, you first flesh. Jy is mens. God admits that you are flesh in Genesis 8, but you are only flesh. So yeah, een misperceptie dat mense is they think that you are completely holy. Yes, we are working towards holiness, we are striving towards holiness. We following Jesus, the example Jesus made by being holy. Like I said, my love for God has grown so much that my desire to sin fades. So eventually when you reach a point where it has completely faded, then probably is it the because we're all sinners. We all fall short of the glory of God. En dat is wat mensen niet verstaan nie. Like, it's okay as ek nou kwaad raak, ek het emotions. But then again, I have self-control. Maar it's fine as ek kwaad raak, as wil jy sê, ek het hier verkeerd so raak kwaad nie. So ek kan nie so praat, het is a careful. No, I'm human, I make mistakes. That's how God created me to be. The church is not perfect. En ik heb bij ook wat van mensen wat misrepresent en misunderstand. Christianity en ook die perceptie van de kerk. Sorry. Nee. Okay. So what is the purpose of life? And what happens after that? What is the purpose of life? Normally, vragen ze altijd voor experts, maar even dit say, we all are experts in God's eyes. Yeah. So, the purpose, unopinionated, and according to the knowledge and the wisdom God gave me, and the word that I've read, is the purpose of my life is to first serve Him, That's right. give your life to the one who has given you life. We normally just appreciate the gift, but we don't appreciate the gift giver. So I would say the purpose of our life is to giving it back to the one who gave you it. If He has given you a life, what more would He give you? What more does He have for you? If you could only just give it back, and you would see the amazing grace, the love and the joy and the plans and the will He has for you. Plans to prosper and not to harm. So I think it's to give it back. And obviously to go out and make disciples, follow His commandments, that goes after giving your life to Christ. De laatste vraag hier. En dis wat ek nou by elke episode wil doen is, as daar 'n versie is wat jy vir iemand wil sê, as amper soos jy groet met daai persoon, en gaan nou, wat sal dit wees? Vir die mense. Vamos! Hulle gaan op, like, Nee, jy gaan as jy groet nou ja. Jy nou Oh, na ja, 'n dag. En dan na 'n lang dag, wat gebeur sal dit wees? Okay, that salvia is Romans 12, verse 1 to 2. Guys, I stand firmly on this. Dear brothers and sisters, stand firm in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This will be your second act of worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dankie baie. Sy kan dus maar uitdruk. Sy kan dus maar uitdruk. Baie dankie. Hier is die een dat jy Veel tyd. Baie dankie. Groot milestone begin gesien. Ja, je moet Baie een dankie. vrouw wezen. Ja, jy moet. Hy is nou so pas die deur met die vrou opgemaak. Okay.
Tweede episode sal ons ietsie vir jou gee. Ja. Die tweede episode. Okay. Ja, die eerste vrouwen wat die gospel gespreid. Was vrouwen. Sorry, die eerste mensen wat die gospel gespreid. Was vrouwen. So yes. Oh. Ik maak die video bij mensen ook. Ja. Ik persoonlijk heb bij geleerd vandaag. Okay. So dank je dat je besloot hebt om te komen. En samen ons te komen praten. Dat was een lekkere conversation, een goede conversation. Dingen wat ik moest horen. Ja. Mensen kan uit leren. Ja. En as jy die episode geniet het, like en subscribe as jy iets in die episode was wat vir jou geraak het, klip het en post het. Dankie. En als er enige iemand is wat je volgende wil zien, alsjeblieft los het om in de comments te zetten. Kijk eens dat. Love. I asked God, give me the heart of David. Honestly, I'm